Dano bylo to. Novo video, yeah! Kupiv! Što kupiv? Novu glušću. Kupiv novu glušću, opet ću prijatelji. Bombitavno. Evo. I to bi se bila video, da koliko bi se napravno bi trebalo to. Klavajte kapi, klavajte šeširi, klavajte to, ne bez od oblikovanje. Evo završim video. I to bi se bila video, da koliko bi se napravno video, like, dislike,